Salam, selamat hari Minggu, selamat datang ma hubat tahagunupan, narup hita maribadah bani sadarion di gerejaon. Isa pahon nami homani nasyam orang tua nami pemuda pakon hita genupan na maribadah kun rumah via Zoom tane. Salam, selamat hari Minggu ma hubat tahagunupan. Sadarion Minggu ta aima Minggu Kemitraan GKPS tahun 2022. Minggu ni Minggu Misericordias Domini. Tema GKPS Hasadaon Pakon Pangidangion Namar 2. Subtemani aima mengarahkon kuria marsitukolan pakon marsipatoguhon apa marsipardiatean mandopakon parutolon ni golu. Hita haganupan nahinarga ni Tuhan laho mandalankon horja marhasadaon itongah-tongah ni kuriain apalaho mewujudkon keesaan ni gereja itanoon ibere hita do dirita riap mangidangi pakon halap na persaya nahumbani gereja-gereja atape lembaga-lembaga gerejawi nalegan bani lingkungan lokal, regional, nasional apa internasional. Yupayahon hita do homa patubuhkon persauran na margogoh, marsiurupan, marsitukolan, marsipatuguhan, apa marsipardeatean pakon gereja-gereja atape lembaga-lembaga gerejawi nalegan isekitarta. On mana igoran hita kemitraan na membayan GKPS tetap terlibat bani gerakan-gerakan oikomenis itanoh on. Laho makamalaskon haganupan ai sadarion ya dongkon hita do ibadah Minggu Kemitraan GKPS tahun 2022.